nga kumururang ba ubasyong basa hagini ki konstituensi Arteli kawan tiang bat ketujuan kapapen kendit nga andang layak isya ki social media ba hakatugus ngi santerik jong neu benai ba presiden jong ke WPP hagajo ke por bolong MLA jong kanong krem wan hajuai bokon thok bokon no klem nong rim ba kawan tiang bat ketujuan ba kim don ke roy ke pa kim don ke pho ke pheng ba ki ne ki ngot klem ai ke ke development ha ki ne ki Arteli constituency ngatak pa de pi menno bal inspect ya ki ne ki Arteli ki constituency sngau bha de pakhat bha de pimpat inspect tengah khot ye pi ba pinwan si ki ne ki constituency ba pin pelai por si benai bangan yalam ye pi ha barok ki jing ai jong ki ne ki MLA nado barok ki constituency ki badan ki snong ki ba duna aspa teli ki snong barok gila ya jing toy kerpang ro gila ai sadu ki nong rep nong reng wat da pitip ya ga nega sung ro ke bam jolai surok bagi nong rep gila ya ban kit ban ba lang bagi kali ki motor tasngem ba kum ururang ba kumunong yalam de perkhat ba aswa be pin keren ko kilok be I jong ko nong krem constituency hikayong no MLA jong pi khnang bun damban keren kitin lapla hagino gino kijaka tangkata ngakan penpa ya kamjo ro ya ka khasi jaitia barok kowe ba phini de perkhat kum gine ki breu ki badang tangki kiten thok ki kiten syukur sudah klem de yo I klem de perkhat kublai sibon